Luka Kičmanović, ali možete me zvati Kičma, tak me svi zovu. Živim u domu za nezbrinutu djecu gotovo čitav život. Svojih se i ne sjećam. Imam samo fotografiju majke. Želim je postaviti toliko pitanja, ali nije to sad važno. Ovo je Marijan. Povučan dečko, ali mogu zamisliti kako mu je. S njim je u domu još i mlađa sestra. Nemamo puno tog zajedničkog osim adresa, ali ipak se nekako najbolje kužimo. A da, tu je i Nada, naša odgajateljica. Onaj odgovorni tip, jel? Posebno je dobro skraćivala ravnateljeve vječne govore kojima nikad ništa nije rekao. 18. rođendan je dan kojega svi jedva čekaju, a meni nije. Nisam se zabavljao. Znao sam da se bliži dan kada ćemo morati napustiti dom. A što ćemo kasnije? Pa nemamo baš najsigurniji plan. Igor, stari poznanik, će nas dočekati u Zagrebu. Kaže da možemo biti kod njega neko vrijeme, ali ne znam baš. Čudan je to tip. Ako Nada uspije naći adresu, vjerojatno ću potražiti majku. I još jedan ravnateljev govor. Posljednji, ali to me ne tješi. Kako bih volio da ga Nada sad prekine. Dečki moji, kao što znate, meni je čast voditi ovu instituciju. Institucija je možda pregruba, preteška riječ. Prije topli dom s kojeg sam prije vas ispratio mnoge generacije. Punoljetni ste, spremni ste, vrijeme je da krenete svojim putem. Evo još li potpišite. Prije niste imali izbora, ali ovo je veliki trenutak za vas. Od danas postajete kovači svoje sreće. A za to treba hrabrosti. Dečki, sretno. Hvala. Hvala. Ej, Ej. Šta je došlo si se oprostiti? pa između ostalog, ali evo, ovo sam ti htjela dati. Uglavnom, bavila sam par poziva i ona bi trebala biti tamo, tako da, to je to. Ne znam što reći. Hvala ti. Ništa. Ajde, ide vlak za pol sata. Falit ćeš mi. I ti meni. Ali ajde, vidjet ćemo se brzo. Pa kaj se mi izriš tako? Vidjet ćete se brzo, ajde. Marijane, dođi. Gle, ovo ti natječaj za posao. Aha. A ti znam tipa, ali ne mogu niš garantirati. Hvala ti. Probaj, nemaš šta izgubiti. Snaći ćemo se već nekako. Sretno. Hvala. Hoćemo? Hvala. Ajde, vidimo se. Ajde, bok. Znao sam da će doći ovaj dan, ali ne tako brzo. A znam, stari, ali nije tako loša situacija. U Zagrebu stvarno imamo priliku. Nitko ne zna od kud dolazi. Da, ali zna Igor. Mislim da će on to zna dobro iskorištavati. Mislim, ne shvaćam zašto bi on se tak nas samo pustio u svoj stan. Gle, bar imamo di spavat, a za ostalo ćemo se već nekak snaći. Idemo u veliki grad, punoljetni smo, možemo šta god hoćemo.
Sam tu stvari staviti. Ajde, dođite, kaj ste se usrali, ono. Ajde, sjednite. Ovako, ovdje je dnevna soba. Imate tamo spavaču, u hodniku su vam kuhinja i kupaona. Nemate tople vode. Ovak, dečki. Šalu na stranu. Ništa u životu nije besplatno. Prema tome, dok ste ovdje, u mom stanu, dok ovdje živite, radit ćete za mene. Jasno? Jasno. Dobro, danas se odmorite, ja imam vaše brojeve, nazvat ću vas. Krećite s poslom, ne? U užem centru Zagreba jutros je opljačkana kladionica. Svjedoci kažu da je upotrebljeno i vatreno oružje, a službena se potvrda još čeka. Očevid je u tijeku. Slušali ste vijesti. Sljedeći. Veronika Španić. Hoćeš ovo možda? Hvala ti. Da. Ništa. Hvala. I uopće se nisam spremila za ovo. A misliš da ja jesam? Pa iskreno, malo mi djelaš kao tip koji se sprema za prodavanje usisavača. Wow, kakav kompliment. Osjećam se jako počašćen. Čekaj, reci, to je ovak normalno zezat ljude prije razgovora? Nije. A ti nisi odavdje? Ma ne, ali to ti je duga priča. Završio sam srednju, onda sam ostavio sve i onda sam sad... Da bi prodavao usisavače, jel? Stvarno imam dan da smo se već negdje prije upoznali. Jel ti meni sad pokušavaš uletit? Ma ne, samo ti kažem da sam... Ovoga, u svakom slučaju, bilo mi je drago. Bok. Dobar dan. I? Što će reći da ste došli na ovaj razgovor za posao? Mene zapravo Nada poslala vama. Mali od nade, a? Imaš nekog iskustva?
Trenutno nikakvog, sad sam nedavno izašao iz doma i pokušavam stati na noge. Svi pokušavaju. Danas više ni preporuke ništa ne znači. Ja sam siguran da vas neću iznevjeriti. Evo, sami dajte jednu priliku, molim vas. Jeli? Ajde, prodaj mi usisavač. Samo kreni, ajde. Halo? Dobar dan. Zovem vas iz... Pa zar stvarno? U redu, javit ćemo se. Dobro, hvala. Ja, kaj sam ti htio reći? Dok sam čekao razgovor, ne, upoznao sam ti neku predobru curu. Bili smo nešto sitno razgovarali i baš mi se čini da bi moglo biti nešto. Aha. A, dobro. Kaj je tebi? Ma, nije moj dan. Je se dogodilo nešto? Ma, hrpa gluposti. Nego, jesi ti gladan? Da, nisam ni šio cijeli dan. Ja isto nemam ni lipe sa sobom. Pa dobro, ali budemo sad nešto kod Igora, jel? No, kaj ćemo kod Igora, kod njega možemo zrak jesti. Dođi. Daj, dođi, ajde. Dobar dan. Dobar dan. Dobro, pa kaj radiš ti, uhvatit će nas. Kužiš da nemam izbora. Šta to radite? Zvat ću vam policiju. Stanite! Ti se ludi. Ko je to? Igori. Kaj si ti rekao? Nemamo izbora. Dobro, ovo, dečki. Za prvi put. Evo za džeparac. Kaj je to sve? Ja. Problem? Da.
Dobro, momči si ispraksati još, mislim, to nije bed, ali... Sad da vam kažem za jedan malo veći posao, jel? Ej, mališa, bok, kako si? O, ma da, Zagreb je jako lijep, stvarno. Pravi veliki grad. Pa bio sam na par razgovora, doduše nisam još ništa konkretno našao, ali... Ajde, ništa ti to ne brini. Sve prepusti svom burazu. Nego daj mi reci kak ti je u školi. Hoćeš da popričam s tetom Nadom? Ajde, sam malo. Ajde, neko me zove. Ajde, budem te nazvao kasnije. Ajde, pusa bok. Hvalaš mi. Halo? Dopustit ću ti da vidiš svoju majku. Ali moraš znati da je ona vrlo bolesna. Stvar je u tome što je s takvim osobom najčešće teško normalno razgovarati. Ti ako si siguran da je želiš vidjeti, to je tvoje pravo. Hvala vam. Mama. 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 Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utroba je tvoje, Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i na času smrti naše. Amen. Ja znam ko si ti. Ja znam ko si ti. Zdravo Marijo, Majko Božja, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utroba je tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i na času smrti naše. Amen. Zdravo Marijo, milosti puna Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama, blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sad i na času smrti naše. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se neka, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja. Kako na nebu, tako i na zemlji, hljeb naš svakog dana, danas i otpusti nam dugove naše, kako i mi oproštujemo dužnicima našim. Ej, bok. I? Kaj ima od zadnji put kad smo se vidjeli? Ma ništa. Posao nisam dobila. A da on to onaj kreten unutra bio potpuni luđak. Ti si isto vjerojatno zaboravila ime firme. Nisam, ja sam se bar toliko pripremila. Ali daj molim te, ajde mi objasni. Kak da prodam usisavač koji nema ništa posebno? Znam. I pitala sam ga to i onda me izbacio. I tebe isto. Pa da. A čekaj, tebi je trebao baš taj posao? Tak, gle, dobar džeparac uvijek dobro dođe. A tebi je baš trebao? Ma jo, nije sad toliko to ni bitno. Ali bio sam ti još na par razgovora. Doduše nisu baš bajno prošli. Ali sad imam neki u planu, ali to sad ne znam bi ili ne bi. Kaj ti je prihvati? Gle, nekad fakat treba stisnuti zube i napraviti ono kaj se mora. A uostalom, ne čini mi se baš kod imaš previše izbora. A ne bi vjerovala koliko to često puta čujem. A iskreno mislila sam da mi se nećeš javiti danas kad sam te zvala. Ne radim inače takve stvari. A kako to da ovaj put jesi?
Pa u čekaonici, onaj dan kad smo se vidjeli, bacio si papire. I ja sam pročitala da si iz doma. I ja sam. Da, kad sam imala 12 godina, posvojila me jedna predivna obitelj. I da, dobila sam priliku, ali gle, ipak znam kako je to doći tamo. Kje 12, a? Toliko ti ima moja sestra Petra i ona je još tamo. I sad imam neke sad planove kao da ju izvučem, ne? I zato mi je trebao taj posao. Pa eto vidiš, to je još jedan razlog za kada prihvatiš. Ej, Bog! Bog. Gdje si, majster? Si dobro? Kaj ima? Kaj je bilo? Htio bi ti reći nešto. Nisam te prije htio gnjaviti s tim. Ali čim smo došli u Zagreb sam otišao potražiti Staru. I našao sam je. U bolnici. Teško psihički bolesna. Rekla mi je za stan tu u Zagrebu. Taj stan je u ogromnim dugovima i najvjerojatnije će doći do ovrhe. Ali ako mi uspijemo otplatiti taj dug, mi se možemo preseliti odavde. Možemo se riješiti onog luđaka i krenuti iz početka. Ali onda ćemo morati obaviti taj posao. Ali čekaj, ako bi obavili posao, došli do stana, jer to onda znači da bi ja mogao sestru pozvati tu da dođe živjeti s nama. Da, možeš. A ja bi možda probao Staru izvući s one rupe. Ništa. Onda ajmo obaviti to. Ajmo. Ajde, Stari. Lovu mi daj! Lovu mi daj! Daj požuri malo! Brže, brže! Hej, lovu mi daj! Pusti izvan! Baci ga! Pustaću! Pusti ga! Poslovnice Hrvatske pošte. U njoj su sudjelovala dva 18-godišnja hrvatska državljanina. Policiji je pružen otpor, no neslužbeni izvor kaže... Imate jednu novu poruku. Hej Mija, ovo je možda posljednji put da ti se javljam. Pripremam se za onaj posao kojeg sam ti spomenuo. Nekako, što više razmišljam, više mi se čini da je naša sreća vezana uz druge. Da je nešto u čemu sami nemamo izbora, a drugi mogu promijeniti sve. Ti si dobila priliku i drago mi je zbog tebe. Ja nisam. I sad moram napraviti neke loše stvari. A
možda su one jedini način da se izvučem iz svega ovoga. Molim te, zaboravi na mene. Ovog tragičnog događaja još nisu razjašnjene, ali postoje sumnje da su radili pod prisilom policiji već dobro poznatog kriminalca.